Die 271 huise op die landgoed word besit deur sommige van die land se rykste mense. 'n Huis hier sal jou nagenoeg R4 miljoen uit die sak jaag. Maar vir die afgelope 20 jaar betaal Leopard Creek na bewering heffings van slegs R35.000 per jaar. Die Malelane munisipale kantoor sê dit beteken dat die landgoed meer as R64 miljoen agterstallig is. There has been a resistance from them to pay property rates to the municipality. They've been paying R35,000 a year at some point. At some point, they've been paying about R120,000. But this is not according to the valuation roll and according to what we have been billing them. Eunice het die hofdokumente gesien wat daarop dui dat die landgoed in 1996 'n ooreenkoms met dorpsamptenare bereik het. Dit het die verminderde betalings geregverdig. Die munisipaliteit het egter verlede jare 'n onafhanklike waardeerder gekry om die eiendom se waarde te bepaal. According to the valuation roll, the property that we are talking about is worth about R1.4 billion, and they are supposed to pay the municipality about R800,000 a month. Die landgoed het die waardebepaling betwis en die waardasie appelraad moes ingryp. The outcome of that appeal spot was in favor of the municipality. We do not know the basis of the agreement. What informed them to pay about R35,000 a year to the institution, particularly on a property that is worth about R1.4 billion. To us, that agreement is null and void. Amptenare is van mening dat die geldsake van die plattelandse munisipaliteit sal verbeter indien die landgoed sy maandelikse R800,000 se heffings betaal. Pogings om kommentaar van die landgoed bestuur te kry was onsuksesvol.